بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه لبيتي عزت رياخن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيرتك يلغا ميكوري داتورغا أغلمنا متبي رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبات تكوغا هولورينا نوتا تفات ودغوتك تحمل قرنجه فدا ميهن معاملة كربي ماتيوري أصول نوتا එබේෆුල්න බයං කුරවාෆාව එපද මීහුන්න බයං කුරවාෆාව මතිවරි රුෂාත්තක බෙහෙගොතුන් අවුමෙ මී බලාලුමෙ අදේ හගීගතුග ඉන්සානෙක්ගේ හයාතුග අබදු එක් ගොතක උෆාවෙරි කමෙක්ග නුවත හිතාමවෙරි කමෙක්ග අබද එක් ගොතක නොන්නාන එකන් අවුමෙන් එම්මෙන්න වෙස්සෙන්ගේ එහෙන් ගොතක දන්නවා කමුග වානම ඉන්සානෙක්ගේ හයාතුග මුසීබාත්තකේ නුජෙහි නුවත දෙරවානේ කන්තත්තගේ දිමා නුවේ ඒනගේ හයන් එක්ක එනේ වේතු කුරවේන කම දෙකුමකි හගීගතුග හමජිහෙ විස්නු මෙන්නු එයි තක්ලීෆ් තකුන් හවාල් තක්ලීෆ් තක හවාල් කුරේෆාවා මි ඉන්සානාය දුරුකම හෙම්විම කොම්මෙ ඉන්සානක වෙස් ඒනගේ හයාතුග කෙත්තෙරි වාංජිහෙ කන්තත්ත මුසීබායිත දිමාවානේ මිෆද හාලෙත්තකුග මුසීබායිත මෙදුවෙරි වුමුන් ඒ මුසීබායිත ක කෙත්තෙරි උමට්ටක ඒගේ කුරිම් මුසීබායිත නුවත කෙත්තෙරි වාන ජෙහෙවද කන්තත්ත දිමා වෙෆාවා මීහුන්න එමීහුන් එකන්තත්තක කෙත්තෙරි වෙෆාවා ගොබ් බලාලුම කීයි වර මුහිමුකම ඒ එමීහුන්ගේ ඒ කෙත්තෙරි කමුන් අල්ගොන් මෙන් නමූනා ලිබගත් මට්ටක ඒගොතුන් අල්ගොන් මෙන් එම්මෙ බොඩ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එබේක මිගොත මුආමලයක් කරවාෆාවා मुसीबत जेहिफा अहुलुवरिन्ना देतने के कले फान कंदत कुरवाफा गो बलालुम की हकीकतुगा अळगुन मेन्न वेस मिफद कंकम दिमावा हिदुगा एकंकम लुई लिबिගෙන්දාන කම එගොතුන් එමෙ ෆුර්තම කමක අळුන් බලාල ගස්තු කරණි මීහාය මුසීබත් ජෙහුමකි ඒනගේ ඒනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හේව එදවඩිගම් වාකමුගේ හෙක්කේ ehni nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qur'ani man arada allah man yuridillahu bihi khairan yusib minhu allah subhanahu wa taala emihekan hew edwodigen wa faratekkam gawanama eneya ketteri wanji hefada kanka noda musiba etta medur kurawwe ehne mes washa gatum wes almenge deenu gonna mativeri qaida ay noda matir usulege matin hadan akollen jehene ei musiba ettan e musibaten edumaki almena okkamennu मुसीबत जेहुमं एदुमकी एगोथं एदुमकी दुआ कुर्मकी अळुमेन ओक्कमेन्नु सवकी मुसीबत जेहुमं एदि दुआ कोग्ගෙන් ඒනෙන් එපද මුසීබාත ජෙහිජ්ජකම ගවානම ෆහරිග්ග ඒනෙන් එකමුග කෙත්තෙරි නුවේවි හිඟා දියුමකි එකශිගෙන් වාකම එහෙම්විම ඒනෙන් ඒ හේවකන්නුවා එහෙනමෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මින්බර් කුරවාෆාවා ගොග්ගොතක් ඉලාහුගේ ගදා ගදරුගේ මති eki insanun nan eki faharu eki goggota musiba etta meduwer kurabba enan eduma kanula em efada kankamuga enen hew wakama allah subhanahu wa taala mihekan hew edwodigen vejje kamuga wa nama emihekan ilahu subhanahu wa taala musibat imtihan take kurimati kurabba kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabani adi albaji rahimahullah widalwani mitanuga murad ekkamuga Allah subhanahu wa ta'ala musiba meduwer kurbaye emihekan ilahu hew edwedigen vi farataka mitanuga musibatuga mane kumuga ekalefan vidawle fawani ei enege furihama sihhatan asar qur'ane pada bayyek ene meduwer wegen diume nuwata enege thanavaskama enege mudaverikan davvege nuwata uniwegen dane pada nutanavaskame nuwata fagirukamen ene meduwer wegen diume nuwata enege e hal ufaveri kama enege hinhame jehum badalu kollane fada hitama veri kame ene medur wegen diume nuwata enege halat ehem me ufaveri nuwata faseh halat gena hunneruga tankolen udagu halat kan enege halat badal wegen diume mifada gotaka enege halat badal wegen da hinduga eya ketterive
ekama ketteriwe ilahu subhanahu wa taala ge hadratun sawaba darumen edijje kamuga wanama ekam wegen dani ena hewegge gotuga kama me hadis pasfuluge muradaki mi kama albaji rahimahullah vidalu fawe hame yakiga anas bin malik radhiyallahu anhu riwa kurwa fawa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis pasfule keleva hadis ful kurwani idamul jazai ma idamil bala wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat me hadis pasfuluge maane ki mativeri jaza wata jazage mativeri kam wani emi haye kure dimawa musibat taka wata imtihan takuge bodu kamai mane ki imtihanu boduwe eyan ena ketteri vejje kam gawana mege sawaba dharma wes boduwegen dane hame fada kale hadis ful kurawani wa inna allaha idha ahabba qauman adi hamakashwarun allah bayaku deke lobi odigem fikam gawana ma ibtalahum e bayaku imtihan kurawwe එහෙම අනුගොන් මෙන්න ගෙගේ අනුගොන් මෙන් දීනුක මගව සාබිතවා හිඳුග ඉම්තිහාන් තක කුරිමතිවේ නබියුන්නා රසූල් බේකලුන්නකි ඉම්තිහාන් තක කෙත්තිරි වාංජේ කන්තත්තක මුසීබත් තක එම්මෙ බොඩ දිමායි වඩාගෙන බේෆුළු එබේෆුළුන් ගෙකන් කමුග කෙත්තිරි වඩාගතුන් සබබුන් එබේෆුළුන්ගේ මතිවරිකන් එහා බොඩුවගෙන් එදියේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නබියා හදීස් ෆුල් කුරවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයකු දෙක ලෝබි ඔඩිගෙන් ෆිකම ගවානම ඒ බයකු ඉම්තිහාන් කුරවේ මුසීබත් තම මෙදිවරි කුරවා faman radiya falahu ar-ridha ekama ebayaku ruhijjakamu gawana me ilahu subhanahu wa ta'ala ge russewuma fussawunge be kallibigenve adi ebayaku ekama nuruhigen gossikamu gawana ma ebayakan huri nuruhume ade mi hagigatuga ilahu subhanahu wa ta'ala insana medwari kurawwa enege hayatuga kommehem vesene dimawane kantatta musibat takaki ade efarega ekalege faanuge anhen dari kalak nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge anhen dari kalak dari kabalak fonuwani miha nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha ekamanage dari kalak avaharavege rasul sallallahu alaihi wasallam ge anhen dari kamalagu fonuwani miha rasul sallallahu alaihi wasallam ge kaafa dari kale ekamanage dari kalen avaharavege rasul sallallahu alaihi wasallam wadagatuma edi wadage fonubani befula fonuma rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurbani miga algomenne engeni ekalege fan ketteri wanje haleta nota musibatta medure fa farhattaka retere ekalege fan muamala kurwa fa agoy efada mihunge e hitamata luykuravu mattaka ekalege fan amal kurwa fa agoy egotun e befulaku rasul sallallahu alaihi wasallam garihe wadaagatum ekale fan hadis ful kurawani ekamanaye salam dannawashe ekamanaye salam denna umaffahuga vidalu washe ekale fan vidalu wani ekamana salam dannawashe adi vidalu washe inna lillahi ma akhadha allah subhanahu wa ta'ala yashe ilahu subhanahu wa ta'ala hibbe wechban ilahu subhanahu wa ta'ala yashe ekamwani walahu ma ata adi ilahu subhanahu wa ta'ala ilahu devvi echvesmani algomenne ilahu subhanahu wa ta'ala devvi kommechvese ilahu niyamatun algomenne allah devva fawa ech misalaka darin kam gavies wa kullun indahu bi ajalin musamma komme faraten allah subhanahu wa ta'ala hadratuga kadeligen wa ajalen e farataka nuwate echkavve fal tasbir wal tahtasib kamana ketteri washe adi allah subhanahu wa ta'ala hadratu sawaba darmen edesh mifada goteka ekamanaya vidaluma ekamanaya denne uman ebe fula rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurem mitanuga ekalege faanuge kaafa darikala avahare wadagatum savharum ekalege faan ekama ketteri wadagenne minwara adi ekalege faanuge darikavale ka ekalege faan devwa fawa ketteri uma devwa fawa nasehe algomenna me hadis pasfulun eba libigende ade ekamanaya migotan e befula gos wadagen denne umu anikka wes rasul sallallahu alaihi wasallam wadagatuma huwa kurabba allah gandewa huwa kurabba ekamana vidalu umu rasul sallallahu alaihi wasallam ekamana ga ariha wadagenni ekamana ga ariha wadagenni viru ekalege faana ekiga muaz bin jabala ubay bin kaaba zaid bin sabita adi mifada ehen sahabin ridwanullahi alaihim ekalege faana ekiga wadagenni
komme ka rasul sallallahu alaihi wasallam wadage nom ekalege faanuge aipula kaafa darikalum avharifawa kaafa darikalum devvi efoge ekalege faan tuppula kujja ufulle uma fahuga ekalege faanuge lofulum karuna horigendiya ebagutuga sa'ad radiyallahu anhu vidalu wani ya rasulullah ma hada rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyai kon kamettore ebe fulum ajab wadagennevi rasul sallallahu alaihi wasallam furtama dekke wahakya mihar ekalege faanuge mi lofulum note ekalege faanuge mi lofulum karuna fulu ohorigen dioma ekalege faanuge hitama veri fulu moon feni wadagen ebe fulum suwal korebbi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful korabani hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi mi Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge altakunge hippulu hituga lavva fa rahmati innama yarhamu Allah min ibadihi arrahma Allah subhanahu wa ta'ala ilahu altakunge tere lobi odi rahmel lavvani ilahu altakunge tere raham kurami hunnash ebbe konebbe ka raham kurami hunnash ilahu subhanahu wa ta'ala rahmel lavvani ehma haqiqatuga ekalege fan mi darikalun avhar gumum kafa darikalun avhar gumum musibatuga bayari wadagennevi gota mikanka mi hadis basfulu menna engen ebade ade mi hadis basfulu libe faida to terega mi mai mihaku nuata emihege gaattimage miheko ade amdun ei mai qadar ufuligen wa mihekkam ga wanama ilmu ga huliveri ekkam ga wanama efada miheko maran hajiru fawa mihegge gaata awma da'wat dinumaki nuata edumaki ei huddavegen wa kamekkan mi hadis basfulun argumenna dalalati balibe hame yakiga ta'ziya kiuma taka diuma adi balimi huna ziyarek kurmaki ei okkamekkan mi hadis basfulun ei sunnat ekkam mi hadis basfulun ebayenge adi miya ekiga rasul sallallahu alaihi wasallam musibatu ga hulwerina nuata musibaita medure fawa mi hunna ekamuga ketteri wane goivves wani bayan koddevwafa hame ekani ekalege fan musibata ko ahuliveringe musiba luikuddevwa masakke kurvi ki ekanyenno eya ekiga ibami hunna ketteri wane gon ekalege fan wani ungannawa devwafa rasul sallallahu alaihi wasallam ge risalat ge me muhim ibba ekalege fan alumenna amal kuram jehe go bayan koddevwon kankamuga egotun ekalege fan wani ketteri wan jehe go bayan koddevwafa ingotun Anas bin Malik radhiyallahu anhu ge arihun riwayat ekalege fan hadis ful kurawani marra nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin tabki inda qabrin ala sabiy laha faqala ittaqillaha wasbiri ekalege fan magumatiga wada gannawani ko ekalege fan fini wada gannawani anghin kamalak qabrege kaariga madu kurawwagen hitama kurawwa hiriti kurawwan hunnawaniko ewagut ekalege fan ekamana hunnevi e gabra kurma tilagen dimako ekamanaage furagas nota fahaipun rasul sallallahu alaihi wasallam wadagenna ekale fan hadis ful kurabbi ekamana enge wada anugannawa kombe fulekkame rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurabani ittaqillaha wasbiri allah taqwa berive ilahu subhanahu wa ta'ala kettiri wadagannawash ekamana nge kombe fulakkan ege wada anugen ekamana vidalwani ilayka anni timan kamanaya dura dashi kombe fulakkan ege wada anugen fa innaka lam tusib bi musibati kamanaya kalega fan wata tibaya jehifati wani tibaya timanne jehifawa fada musibati jehife nuwe walam ta'rifu adi musibati tibaya nuwe sengene ekamanage darikalu avhar emihege darikalu dariye ko avhar wegen diyei niya wegen diyei ehema efada halatigga emihekan ekani ihsas koreveni ega huri hitama verika ega huri wen ihsas koreveni tima lobiwa miheku timage dariyaku tima emiheka gaikkan onna miheku niyawum ihsasanani hamekani timayen ehem bayakan ekamuge ihsasan nukoreve egude kamana ehem vidalum rasul sallallahu alaihi wasallam evesja hadis ful nukorba wada gennevi fahadun miheku ekamana dannawani ekamana mi gunani rasulullah sallallahu alaihi wasallam egude kamana wada gannawani wagutu do wada gennawmappa ekamana wada gennevi ruga rasul sallallahu alaihi wasallam ge ganduwar koluga evves mi dorwane nettan ekamana feni wadaage ekama ajab wadaage ei ehenya mifada mativeri
nuwata mati maqam takuga ule farulwa faraid takuga dorwane nuwata hajibe mata mi eka doru balahatta garden nam vesemme koda minun hunnani ekamana ekan feniwada anugannamu komme sarka ajab wadagenne ekamana rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani rasul sallallahu alaihi wasallam dannawani lam a'rifu timanne kalega faane igwada anugenne wiye mane kalega faanu kan igwada anugenne wiye rasul sallallahu alaihi wasallam dasko devwani ketteri waanjehni kon halatige kan ketteri umaki kobakan ekalega faan ungannawa devwam hadis ful kurawani innama sabr inda sadmatil ula ketteri umaki e musibatuge emme furtama wagutuga onnakameke emme furtama timage lobiwa mihaku niyavegen dium e wagutuga ketteri ume ege detin duwas wahun hataru duwas wahun fas duwas wahun e den ehen ketteri ume bunun eyye nune ketteri umaki ehem ve ilmeri vidalu wani komme kame ves kuda uma fahuga boduwegen de musiba fiyawa komme echvese kuda echge gotuga otuma fahu eti dani boduwege nehne bes musiba taki e jehe wagutuga emme boduko e musiba medweriwa wagutuga emme boduko emi hankan hisaswani e fahuga eti e musiba dani kudawa munne argumenge timage mihun gaitimage mihun marum niya algon men emme furtama wagutuga emme bodu hisasen annani dereve hitama kurani ehne mes duwasta fayatu mundahen algon menge hitun e hitama verikam fila e bade ade hinkamu algon nabiya sallallahu alaihi wasallam ungannawa devwa meni ketterikamaki ei eka musiba jehe wagutuga algon men ketterume e wagutuga allah subhanahu wa taala hadutun sawaba darumen edijje kamu gawaname eyye emi hekan hewegen wa kamaki eyye emi hinga daraja ufuligen da kamaki ade nabiya sallallahu alaihi wasallam bay faraita go musiba jehumun iba mihunna huri sawaba darumaga matin hadan koddewa haddawa fabe egotun ekalege faana ekiga mi majlis kurwa befule sahabiye ekalege faanuge mideni mi sahabige darikalum warak gina ngase ekale befulage fahappulun sahabige fahappulun wadagi sahabi kairiga kurmatiga ishida wada nawa haddawa komme kas duwas kolakun rasul sallallahu alaihi wasallam mi sahabi gellich rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi feniwada anugen ekalega fan sahabige wahaka ibe fulaga wahaka sahabin kuren aswa heddevi ekalega fana denne on rasul sallallahu alaihi wasallam denne on e sahabige darikalaku ekkale darikalun awaharavegen ekama hitama kurabba ekan handuma wat ekalega fan ari wadagennamu darikalun matin hadam watiwe wada nugannawaniye ekalega fan ekkale sahabige ari wadagannawani mewe sagumen nge musibat jehumun e musibat go ahul werin ekal luikod dewu mattaka ekalega fan wadagen haddawa e be fuluna ziyarak ku haddawa egotun ekalega fan wadagannawani wadagen hadis ful kurabwani mi hadisa kiya devum ya fulan ayyuma kana habbu ilayk e mi hay kalege faanu boda lobi wani konkama kattoye lobi ful wani konkama kattoye kalege faanuge gaatuga ekujja moli umura huruntoye kalege faana fenna gota nuwata kalege faanu madama suworuge da hinduga kalege faanu suworuge wannan dimakura komme dorkolakun kalege faanu marhaba ki umattaka kalege faanu vor kurin ekujja huruntoye kalege faan boda lobi ful wani ekamattoye boda ngedi wada gannawani konkama kattoye ekale faan hadis ful ekale faan vidal wani fadak ya nabiy allah bal yasbiqni ila babil janna ehna e nabiy sallallahu alaihi wasallam etiman kale faan bodan edi wada gannawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurwa fawa gota timan kalege faan suwarugege komme dorkolakun wannan mi e wannan dimakura hinduga e kalega e timan kalega faanuga darikalum etango timan kalega faanu marhaba ki manta kanu timan kalega faanu bur kurin e dormu wada gannawan hunna tane timan kalega faanu bodan edi wada gannawani e kami ade kalega faan mi musibatu ga ahul werinna luiko devani mi hagigatuga waguti kamekkam milibe hitama verikam ki henna mes fahum wen ufa verikam ei ma bodu kamekkam bayan ko devwa musibatu ga ahul werinna kan luiko devwa mi wani hame gote kalewa hadis ful kurawwa egotu mi gote hadis ful kurawwum sahabin etere befulak hadis vidal wani ei komme mi e kalega faana ekani khasa kamettoy ehen dimabi befulan ekani khasa kamettoy sahabiya so sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawwani noneke huriha emmen wes egotashi
huriha emmenna vesama emihunge darin egota mi emihunna mi wakiwegen diumum avharwegen diumum marwegen diumum Allah subhanahu wa taala hadrata ketterive sawaba darumen edigen eba mihun ketteri wejjekamu gawana mahma eniyumen eba mihun libene ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurba wa hadis masful asfami wani mali abdil mu'min indi jazaa'un idha qabdat safiyuhu min ahli ad-dunya thumma ihtasabahu illa al-janna Allah subhanahu wa ta'ala galtakun tereng alegge lobiwe mihaku mane kenege dariyaku ena gaitimage mihaku niyawegen dairuga Allah subhanahu wa ta'ala emihege maru hippewima emiha duniyage hunda miha ena emiha dege lobiwa miha maru miha dege lobiwa miha duniyage hori miha ekama ketterive Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun sawaba darumen edijje kamuga wanama fa emiha en hori suwaruge musibatu gahuli werinnan Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya luikod devani kanka e warab ekan ihsas korweni hame kani musiba jifawa mi honna eme kale ge fane kan luikod devani hame kani mi hitam verikan ekanje nune adi otiki mi hitam verikama mi tiba ketterun ekanje nune oti ketteri wejje kamuga wahanama e bawte yevor ma mativeri daraje suwarugege mativeri darajati bange balibigin ebade ade hame yaki ekale ge fan kurawwa muamala ta ko terega ekale ge fan hadis ful kurawwa fe bawe mata bayan kurawwa fe bawe musiba jehum e musibatu ge sababun e keteri wejje kamuga wanama faafata fuhewegen dakam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis ful qurawani ma min musibatin tusibu al muslim illa kaffara Allah biha anhu hatta shawkat yushakuha mihaka muslim insanaka kurmatiwa komme musibat ei katten enen herun gayen herun kamuga abina mes ege sababu mes Allah subhanahu wa taala enege faafata fusawadive eha kuda kamekkam ga bina mes ehema algon men hagigatuga ei kitemme kuda kamekkam ga bina mes ekama ketteri wan jehekan nuwata musibat takiki kitemme kuda kamekkam ga bina mes ekamun sawaba daruma insanaye medwer korba enege faafata fusawadive kan agmenenge midani ehmima kiha mativeri kame libigen dane to borti musibat tan ene jehi ene ekan kama ketteri wejje kamuga wanam ekamuga ena sabit kam matiga horejje kamuga wanam ade hame fada ekale fan kurawwa fa muamalat ekale fan musibat ko ahul werinna ketteri wuma hivwar dev hame kane ketteri wanugo daskod devvi kinu ekamuge sawaba dharma ekani bayan kod devvi kinu eya ekiga ketteri wuman hivwar devwa fa ade egotun rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawwa fa ve kale fan ammar ge ailaya aniya dewmun diye iruga ekale fan ebe fulun kari wadaga nomu hadis ful kurawani abshiru ala ammar wa ala yasir timan kale fan tiba mi hunna ufaverikamuge khabar devwami ufaverikamuge khabar dev ketteri wam ebe fulun wadagen nebi ehen names itura ketteri uman hivwar devvi itura ketteri um hivwar dev hadis ful kurawani abshiru ala ammarin wa ala yasir ammaruge ailaya shaadi yasiruge ailaya e islam umge sababu eba mi hunna aniya devum gendevum ailataki makkaga efada ebe fulunna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ufaverikamuge khabar devani suwarugege ufaverikamuge khabar devum hadis ful korwani fa inna maw'idakumul janna hamaka shurunti eba mi hunge maw'idaki eba mi hunna oittaraki suwaruge ema hivwar devani ma algon men hagigatuga migota ketteri kan beenun jehpati be mi hunna musibata medure fati be mi hunna emi hunna ketteru ma hivwaru den ebeje ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam ketteri umage mifada musibata ka ketteri wan jehfada musibata ka medure fawa mi hunna ekale fan hinhama jassa efada mi hun hinhama jassa dinu gotun eba mi hunna suwarugege ufawir kam khabaru kurim bes bayan kurim gota bayan ko debba fumi ekale fan musibata ko holwerinna kuraba fawa mifada muamalat efarega anghin kabalun rasul sallallahu alaihi wasallama mi suwal kurabani firihen nunna khasa kon abadu wes rasul sallallahu alaihi wasallam firihen beflunna ekega majlis kuraba hadda ehen nemes anghin kabalun nawaki khasa duwen ekam ga netigen nuwata ekabalunna ekale fana suwal kurabele maduwegen
ekamana ekle fana shakwa dennam rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ful korwani miweni duhegga miweni bagutegga atiya kabalum rasul sallallahu alaihi wasallam baddal korwama tayyar wada ganna wash ekle fana baddal korwama tayyar wada gatum ekama rasul sallallahu alaihi wasallam etana wadage e kabaluna dekke wahak fulta ko terega hadis fulta ko terega mi himeneni ma min kunna min imra'atin taqudum bayna yadayha min waladiha thalathatan illa kanu laha hijaban minan nar tiba minge tereng evves anghin kamalak enege kurin ena libifati bid daringe tereng tin kujja ko enege kurin marwegen niyawegen gossikam gawa nama ekam vegen dani ene narakai salame wuman ele narakan salame wumege gotuge ene libe narakan salame wuman mi hurehege gotuge narakan salame wume gotuge ekan himenigen dani tin kujjaku enege kurin avhara wegen diu ade evagutu ege tereng bekalak vidalwani itnaini dekudin kamuga abiye seyye ekam hadis qur'ani dekudin kamuga abiye nemes masenete ekaman ketteri vejje kamuga wanama ifada sawabaka darumen ibahutte ade rasul sallallahu alaihi wasallam hame gota musibatta kurmati wahiduga kitemme bodu musibat ekkamuga bihinemes insanaka muslim insanaka kurmati wani emme bodu musiba matin haduma kurma ekalega fan hadis ful qur'an faave emme bodu musiba insana dimawani emme bodu musiba e musiba wani gos nimifa ehma mihaku enege gaattima mihaku lobiwa mihaku marwegen da hiduga ene ekama kettere nowe hen hiwejje kam gawanam ena mi denni musibatu matin hadan qurash e musibatu ko bato nabiyya sallallahu alaihi wasallam awharu ekale fan awharu maki islamun na muslimun na emme bodu musiba ehme musibatu matin hadan ko tima ekama lui timage mi musibata lui gennashe ketteri washe hame fadan ekale fan musiba medweri wa hinduga ekama kettere nowe timage gaga tala nota timage nafsan aniya kurum mana kurabba fawe e kalma hadis ful kurabba fawani nahi kurabba fawa kame e adi mi ummatuge mihunge tereen filan udane kame gotuga e kale fan bayan kurabba fawa argumenna miyadus fene egota musibat dimawum baye mihunge abile nafsan aniya kurata nota roy hereta egota roy heri nota adugada rui maki kale fan mana kurabba fawa kame musibat ka holirna muamala kurumuge tereen kale fan bayan kurabba fawa kame mikamaki amaya kige kale fan hadis ful kurabba fawe ekale gafanuga muamala attaku terega musiba attaku jehifawa mihunna ekamu salame bane magu ekale gafanu dakkawa dekke uma adi hame ya ekiga ibami hunna jehifawa musibatuge tadu kudakurmatta ekale gafan ibami hunna ziyaret kurabba hedde em algon me ekale gafanuge siyaratuge heluga mi daturu kura hinduga milibe maalumat matiga agun haya battan kura hinduga musibattaku ahuli werinna deetra men muamala kuranji hego ekale fan wani bayan kurabba migotun agun men tere musibate ke gote jihifawa mihin agun menna fennakamu gawanama engekamu gawanama emi hakuge e musibai luiko devumattaka mase kurmaki ei wara muhim kame egotun ekale fan hadis ful kurabba fani agun men tere amuka minga kankama khilafa agun men misaleka agun men tere mihaku marwejje kamu gawanama wes e aila ngehmi hunna kandi hadatan fennani ehennam wes rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas fulaki ekale gafana angwa fa gotiki as musibat ka hoduna muamala kurabba gotiki ehen aila yakum e gaaytima awatteri not ehem wes dur baykam ga vinemes e danna baykam ga wanwa dunu danna baykam ga vies efada mihun emihunna eduwa kaayච්චි di hedume kakka hedume sabaki emihun edu hitama ga sabun emihunna ka badige wanuge hivvaren nulibe ehem bayok emihunna kaayච්චි tayyar ko genesti me ekale fan iba fada mehunge musiba luiko dewmattaka amal kurabba fa goy minum wes tafatu eta muamalat ekale fan wani kurabba fa musibat ko ahul werinna e musibat luiko dewmattaka ekale fan ki rahmatuga nabiyya ehme ekale fan muamalat kurabba nago algon men visnalamat ehme algon men ekale fanuge mi algon men mi geneste wonu kuru khulasai hagiyo to warak kuda min ware ehenne mes algon men mi minwaru macca visna min algon men libun ibrataka ekiga algon men musibat ko ahuli werinna muamala kurmaki wara muhim kame adi hame fadan efade mohna ketteri um algon men naseheddi adi musibat ko ahuli werinna efade musibat dimagum eba mihun kiyenje he dua nabiy sallallahu alaihi wasallam wani bayan kurabba fa e dua algon men daskon e dua kiyuma kiwes emihun e dua eba mihun na kiyuma
bunuma kiwes ei hame fadan algol menna koravidane kame inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala ashi harben wani adi harmen nimigem vestani harmen emuri dani wes ilah subhanahu wa ta'ala hadrat minum wes mifata tafatit duatake ekalega fanu farab pulun asfawe ehma mifata duat dasko algon me musibat tak hol werinna mifata duasta unganna di emihunge musibai luikod debe to belumaki algon waram bodak koranji hekame ekamuga baayurumaki ta'ziyakumaki algon men koranji hekame kalega fanuge siratuge hiyaluga atib mattaka هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين